Training Centre ka pan mega tu na hian Bharat Scout and Guides Training Centre. Tanhril Training NCC ti vel te po an training fo thina chulai mun chu te po training chuan to nan ma se heta tak chun ka training dawa wai hai ki thos ke la khanin ka training a scout and guide kha ke tai training ke tur ka nia ma se ka training kan a hun lai khanin wow cũng a chance đâu rồi a hun lai khanin tak vel chau khanin thu in sel lon khal oma ha ta hian tlan luk mai tur nge nianga nè so ta son an sin ang phi da hian he ta matang kal thing ka si tang hian kan lut phenga hian feel ania ni so moi tu daranga ni le talawa daranga dari lava lile hetlai hi nge ma chu ka kal na hi dikang chu mo hei sel photila hi Bharat Scout and Guides training na kasoi khania ni an sign te an logo te an ve thak pa lung len thak le mai kheng khong ve na sa thini tun no pa ho lo fiama lai takhi kan kal nai don State Training Centre Tanhril Mizoram STD established 1974 ni hi kan enang ni hi baden powel ni takin kasi hei hi hi kan ensin kang lot baden powel ani hi Robert Stephen Smith Baden Powell Chief Scout of the World 1857 to 1941 Ania Uzet H. Raupuya Vice President Mizoram Bharat Scout and Guides Minister of State Sport and Youth Service Government of Mizoram in the presence of Puzaulian Aroite State Chief Commissioner Puzaulian Aroite State Chief Commissioner ani lai mi khani a date ni som ni pani khani sang ni pasari keni kha chu sang ni le palia kan training to thunga Puzaulian khalan thau ni khang hun lai khan hei takhi an en veliang Lady Olive Baden Powell World Chief Guide lampanga chief ani 1889 to 1977 training lai hi an lo ani mai thei hi lai khi an sign ten lo da thapa lung len thak la mai reef not coffee street bend tivel fishermen's not di ang chi reng ang reng kha kan zero ve na sa thina chuan training lai chun omani mai thei so the second so event is on my honor I promise that I will do my best to do my duty to God and my country to help other people and to obey the scout law
thiam ve tlat hei chu an lo pon kan moto kha hi ni be prepare hi moto kha nia Bharat Scout and Guide moto kha ni lung len thak le mai hi soi tong han tan sila omani thang lam hi chuk kha chinang an ram mun ma vel hi an chin lok tang so ta apia tang sonin MZU pan thak theya MZU hostel vel te po azuk po thak thei ni pi lo ka tang son ram hui mai ram tampang chu kal thazel sinang a borok amun ma vel chu nuam khop mai ma se athim lek to aram noi rui wang hian hunting an ti ve ngal ngot mai don man le ku tai te po hu ti hon om tha zel zula lai khen hian kalila bak chu kal to lo majila azau phia na tampang po hi hu thang pang chu ram ngo vek ani to ni hi a building tak hi office building an office chu ni le lo chakla ma khen office chu khi khen office jok chu ni hetlai vel bor hi training ho om na lai vel bor ani mele khi la khen fiam chun lo om le ma se tai chun re duk to mai kan video về dễ là nghe lắm bằng hi cú tao ở trong cầu thang là hồ lộ mani khu khu em ngồi thàn mua này khu khu đây khu thàn mua lui này mấy thề hồ cầu thật to lâu mấy là mun maiมันพลักโตเราอันซอก็เฮ้วหัวไหมนิมโปนิมทราtraining อันอมหนูไล่นี่อีวางจะปนยังBharat Scout and Guide hi atha em mai na mu nan te po khan reng rang khom ve a khang kha kai san ve zel thei training chu ve zel thei ti kha kan soi lang tel ve sim ani e pia son ai tai han acha han chokidar ten lo oma en kol tu te
building hi chu up hlui ve lampang to ni zana phe chun a hran du mel khop mai anuam zan po ka tilo ka zukal po han (1974) mi to hani ve a khati chin kha du tok photang